Kajinglay yalap election jang seng regional Democratic Alliance ka kenhon ka belum lang ya arteli ki seng rulom ka United Democratic Party UDP ka badan khat arngot ki MLA yeng dorbar tho an Barka Hill State People's Democratic Party HSPDP arngot ki MLA haka khatsan tarik uyayong arajarap saw haka lengki jaka lala bansaki ya kajing pensyai lor ka nongrim jong ka seng rulom ka bala jusyong ha parliament hakawai na kajing yalang ka bala long ha shela lala bansaki ke jingdon kat kinong yalam ka RDA ke bakentup yu presiden rang bak UDP ba med bak lingdo ba Titos Khan working president MLA ke Shela ba balajit syndrome ukertong ka RDA ba Robert Jun kharjarin bat kiwe habakren na kate ke jingyalang ba Robert Jun ulapan ye ke jingkershan na kipat ba pakin ailat biang sasisi ne ke sengrilom ban lej ban yasaj ya kimat ki jura ki bede ba ke jaj ben rio rit paj kumba kiwe ki MP ki bala shajit kilale ki por barim kum Reverend JJM Nichols Roy uba Gigi Swell, uba Hover Nyota, ba Hoping Stone Lingdo, People's Democratic Party, HSPDP, arngut ki MLA. Haka khatsan tarik uyayong arajarap saw, haka lengki jaka, lalak bansaki, yaka jing pensyai lor ka nongrim, jong ka sengri ulom ka bala jusyong, ha parliament. Kiwe ki than, bat kiwe ki jaj ban rio, bat ban kentu ki pat ba, ban pensyong niya yaka jing kerpat, jong ka RDA, ka badon ka jing temu ban pen i deki kam, lada yo yaka jing job. Haki manifesto ki jongi, kinyo ihi tangye kimat ki badai bat kata ka union list lane ki concurrent list jong ka schedule ke bah nyo hakarti peniat kam jong ka India nyum semua muslia ya ki wei ki benta ki badai jong ka state list nginget kum ka RDA ngidam yang kata ka jinget mengide ber penklan yang kata ka federalism lane kata ka jing sensar ar kerdan lai kerdan haka jala ka jongi bat ngino peniat khle khawlang yaki board of parliament bat kumju ru yaki board of legislative assembly habang ye phai parari chakane ka board of parliament ngimdai ban klet baka parliament kadai kata ka dorbar ba ka bahe tam hakari dei hangne en sandur ya ka sensar ya ka khadar ka jongi kata ka consent assembly ya ka ba JJM na close roy uladai udakot la penyo yang ia kata ka sensar bakat long ka sensar ka jong upai ba dau upai ba bat na benta jong upai ba kalau dia ka sensar khadar ka badan yang kata ka jingyat bet ya nanti kadon kata ka separation of powers ya ka ba kadon la ka jong kinong thawai kadon la ka jong kinong pentelun ya kita ki an ki kanon nang ba ka sarkar bat ngidon ru ya kata ka independent judiciary ha kane kariti peniat kam layatho ya ki hok ki jongi layatho ya ki kamram ki jongi batla sandur ya bon ki ki badai nam ta jongi kariti peniat kam jong kari India ka ai hangi ya kita ki hok longbriu manbriu kum ka hok bane imar karju kum ka hok ban yayo jing mantoy kum ka hok ban yada ya ki riti ki dustur ya ka khandau ka syap ya ka khlau ka patap ka ai ru hangi ya kita ka jing itu ya ka jing long trai halor ka khandau ka syap bat kum ta terter nolor kata perari iyo ru ya kahok ban mani belai like lut hakeleng jong kari India om tang kunta habang ia phai pat syaka jela ka jongi ka ba mangi ia tengku bat ka sarkar India mata tongin ken mau perari ba syibun ba kimat ki jura ki ba mangi kum ka jela ia tengku menta ni don kam ya parlimen de ke parlimen ka ban rai na benta uput usam jongi hapdeng kami khlia ban asam de ke parlimen ke banrai lain penrung nem yang kita ketin khasi bat ketin garo haka kernet ke bapra lani haka ta ke schedule de ke parlimen ke ban sandur yang kita kasih schedule ke jongi lakan pen khlan susu ya ka lani kan pen troin no ya ka de ke parlimen ke banrai ya ki international trade ya ki international border ke jongi de ke parlimen ke ban batai ya subun ke habang ipai kat chani ki bor ki ba ka parliament kadon ba ka sarkar India kadon ka long selmo parari bai manginyong tong ine jitno ya kita ki MP da ka jin sngau shomshit ki kenmau ke ka balajia ya ka Jammu Kashmir ka de ka jalla ka badal na ka jong ka special provision ba dia da ya ka kata ka artikel lais pa nyo pau haba ka parliament ka mon ka pihak yang tuga jela ka penduk yang tuga jela ha arteli kinian teritori ni kan mau kalau Shai Hill meswa ka parlimen ka penduk ya ka autonomous district council ha ka tuga jaka kat eta ka bor
Banyak ki jela dak lak ban penduk, ya ki district council lak ban penduk, ya ka hok lak ban kedia, ya ka hok lak ban penduk, bat kum ta teter kanlong ke babakalah lu kata-kata parari. Ban nginyong, mengine jet no yang kita ke MP, dak ke bapen selu. Syong nong rim, haki jing ruai. Ban pen syong nong rim, haki jing syong shit. Dak ke bapen syong nong rim, dak ke bacu sengap, ya ki nia, ki batiang. Parari ni, ini ban simkia ya kena kekam. Gede berpelet jumut ha, gede berperkat ha, bon sim. Hacua berpipin jin. Kabenta kabar, ya kabang aqua ben keren, ya kiba iba adjustar sweat mana urang ba tu keren hi kum urang ba. Ya kata ke jing ong, jongki khamtak jong kita kiseng rithor banong ba lada pijin kiseng rilum kinom la ban thau perthei. Chak hak sarkar India kinom la ban thau perthei ha parlimen namar kinlong marwe keladon kita ka jing keren kila keren jamdau ru banong bagi seng rilum kinom la ban cross tam ya ka khana para kani ka jing keren pararmi kalong ka jing keren ban persuthu bakla ngania thu opi ladang ikhen nadu bangidon hak sarkar asam hadu bangiyo la kajong kejala makhlia nilayo sipun ba ki MP na kiseng rilum nadu iba nyota nadu Profesor Gigi Swell imai hopping bat kuwei nilayo kita ki MP ki jongi ki bala bandai support seng rilum ki bami nak seng rilum ki bandai support dalam baba parlimen habang ye keren ni Profesor Gigi Swell lai ngakan mau laya thu yang ni bahag por bahag sarkar India kawanra yang katu kaan ke cool nationalization ban pen kela no yang doyong kum kita kimar jong sarkar ulayeng ulayele persya yang kata buat ulah pelaj nak jing trekam jong kadikaan haka jala jong kilala ban thau perthei nyemdai ru ban kelet badai ke FHLC bat ke HSPDP kebayak khi kebayak sar kebayak kun mengiyo yang kene kejela parari lada kita kiseng rilum hakti kipor kibaladep kila ben kongu yang sarkar India ngai yang hakani kipor kabonta lada ngidon yang ta kajing teli lada ngidon yang kajing trilang ngidang la ben kongu yang sarkar India hadu unta kumbong dirangba gestar bene bahakari India hipor kawai umdeng padam tangki National Party lada pipek hak election Commission website mentale dan stang enriu teli ki National Party bat na kini ki enriu teli dei tang ar teli ki parti ki badan sisa ya ka National Force palat yang kata san pusan teli ki dan ki regional party ladang inang benyarat markelian ladang inang benyadai perlok kumboong ladang ila ben botin ya ki dinjat jong Profesor Gigi Swell kumno uyalam ya tu ka konhun jong ki MP tribal kibadan sau punyongot kum kita ke MP kibami kemat nak ke ST resepsi nilala parari ban thau perthi ka syong tang hu briu kumno nginle teng lei ngene thu pi nolor ba ka jat briu ka jongi ka ban pha tang wei MP bat ada ka MP umi kemat nak National Party lada ya tengku kata ka interest jong ka jat briu bat ka national interest teng ayo I baki simno ban kersano ya kan national interest berkadai ke jingdu nong ke bakrau ya kan riba kajak dulu jongi ngakan mau hakupor ya ki uranium ke sarkar India kong ke jingti uranium kadai kata kan national interest mengi ting yong bakam ya hak bakni no boleh ngin samat kita ke jing ke jing jenjar sengosi banong bagi kita kian pi jongi kim seblanut banya persya namar kisim bakadai national interest ladangi bakla para rebe nolor bahangi hak anjir tawwe uban mi khmat ya kasur bat kajak riu jongi ladau tawwe ulej mi khmat no ya kata ke interest ka bomdei ka bom ya hak bangi ngin bakla do kata ngakan tu para rebe kunta subha alat lemno yang i kiseng rilum hakane ka por ka bomta ya ka bangin mi khmat ya kasur ka jongpi ya ka jing angnot ka jongpi ya ka jing kwa bat ya kejing yo jing mentoi ke jongpi ki kato tani teli kimat ki benta ki nongrim ki jongi ki ba ngila thok sai haka manifesto ki jongi haka ne ka por ka banta parami kelong baning kong kum ka adi ni dan ya kata ke jing yo I jengai bat
ia kata ka vision ke jongi abal dangi poyo po darba parlimen ni kong ngin keren kumno banyana ia kari bat ka jai riu bat ya ka chala jong parari me kumbalong menta ka sarkar India lan fikir mau ne maharja sne marja ka khandai ka wan da ka wei ka proposal lan ni kata ka jing terwa banong tongin penkelano ya ka sik schedule bat haba penkela ya ka sik schedule kiong mengin pendu no ya ki dor bar snong wanra no da kita ki village council kiong ngin thung no arngot ki MDC na ki bomdei na ka jai pendu khasi ke jongi kini kilong ki AKA ki baab jingma ka khrau ya ka jai pendu jongi Om tangkunta kini ki parti hepat ki sedang benterwa ya ki jing terwa ki bomla banlong bahana ya penterikam no ya ta ka uniform civil code bujli no ya baro ki riti ki dustur bat ki niam ki rukom ki jongi kum kariti ke dustur haka syong kha syongman ka pelat sansing ka jat ke khong ka hiar pateng bat kum juru haka tingkun lada ki wan kini kian rithor parabi ke jinglong try ke jungi halor ka riti ke dustur ka jungi kalong ka bama hadu kata-kata hot ka BJP kam chamlaya khod ya kan election reka ba snosi kalong baladang ikum bakla banjit ya ka wai pat ka khun ka baya trailang bat kani yo kilit kersan ya kum kini kijaj jing terwa ka ab jingma ya kari ba kajap Haga juga sengi kala donru ke jingkran no ba titos khan ubala kran halor ke jingbo jingkali jangki be ki seng ki nongi lambarim bat ki kam jangki ya ka baulo ong ba ni kalong shisha ka bakata mat yong shikat de banchu ong ru ba ki de ki bam sap kumta kum ka jing persha ikni ki jingkno paj ba ki de ban thap haga bom kum ka shrong sila ba kum ka sila konstituensi ki de ba so sarong ba mata ka sengi de tang kandidat jong ka RDA ka kenhun jong ka UDP ba ka SSPP ubala banyu jat hangi hat sila ngala kali ladan yang diwen kandidat di bawah current election hangi rehado kata om ladan manu kani ka peni ya ka dinyau ben jong kini ki kandidat ya kani ka konstituensi ka jongi kabalong ka way ni constituency ki bapao ha ka jalahi baro ka way nga kamao ki por ki mangadang samla badang kena habalade ka election MP baro ki kandidat ki juan baliu kejat hangi po hatsa re kalong ka eke kabalungo bahana ni ka kenti om syamdan bawan menu like no tangukan diri jongi joka arti. Nah itu mereka panggil hiba Robert. Kani kapan i ya kajing sokya ka jongpi. Ya kajing dan mensir ka jongpi. Ya kapi kuat sisa kapi datang sisa. Balong utau nong ismat jongi hangte apa Robert. Kasira konsensi kalaju permi Yagi babun kiri ukram, nado Reverend J.J. Ami Kolsroy, Profesor J.J. Swell, ibalalong kinong yalang, hagis nam barhakipor kibalade. Akan mau kajingelang jong Profesor J.J. Swell, hangi po hat sela, habagipat ba, kiwan man snap, ya kajingkran kajongi. Ilong sisa ki dikren ki bakordor hadu kata-kata. Kepala ayo ka jingkai ki babun. Ki sama ki ramba jaman ka sedong. Ki balong ki riu perkat. Baki krau perkat. Hakasan pertre. Boro-boro ki juong. Balala pikwa banyu iya ka real demokrasi. Let sekitam riwar jong kasila konsensi pini iya kata kasan siapa itu hangiru hagas nong sila ngidon ya karukom sen siapa itu karukom peniak senong kabaya per nakiway patis nong ibadon hagari itu nata kadao lada hakini gisni wala kadon kajingki palo
hak jing day ban penkul mar yang kerukom sensia pat ba kepada upat ba ya upat ba nak bentau upat kum ki pat ba jong dari ke konstitusi nganget bapilong kibriu ki basta gilamat sibun di election wat hak jing long kena sama ke jema lalu kesedang kendai pak pra Asyila konstitusi man ki election day kasyap tung kabom kabujiyo ay betul. Bana sober ay kublay kerpang ya hi ipai ba jong kari konstitusi bahagani ka election ka barang sudah la ay kajing kersyan ka mapura ya ba balajit senram kumu MLA jong pi sa sisi. Kani kapani bapidang burong yalaw jong unong yalam ubalelam daki pau snam megari konstitusi baru balong unong yalam jong parti kaduni ulit doktor dan parlor ubang ijupat iet sani baro udisi sosi bahagi ni isni don kinong yalam jogi parti kibabu jaga jingkeli ayu kita kinong yalam kibarem kilale naga benta kaja berdriu kejoni laksan posnem kio bagi kita kinong yalam kibu jaga jingkeli kinong yalam kijoni kibu jaga jingkeli ya udah beren jejem ni kosroy kibu jaga jingkeli yang Profesor Jiswell, Ibu Kajengkeli, yang Doktor dan Kuparroy, Ba Ayu Kilale yang dikecat, yang kari bekecat beliau. Kabakam sausi kalam, bagi kendor, bagi ni kinong yalam kide kimendiri, babun kinong yalam bagi kinong nikmat kijungi kide kibabamsa, kide kinong tu. Hatu himenjur pai pa bansya kena bagi nong yalam gidungi kibatmat dungi kide ginong tu lani ginong diri badnan syuong yuhi lada himenjur pep bet hakabom hakandaitan wadum snap yang ikin penjari jauh kibawan lagi tak ginong yalam kibangin jui mendo hagan ni kathan ka juni hakapor pengimat ijinge hapor pengimat yang ijing tenju kibabun hang Islam kibalada hamlu kidan kita kinong yalam kibakam yalali baginam kide kinong ini kom kasnam sela kom kathan yo ni kathan babakoy ini kendo sibon ijinge hang Islam kibalada lah kalau hak imlam kesalam, lah kalau hak sunsyah kadang, lah kalau hak khayi kepenting, madu bajudan khas sendak tentu, madu baju senap yang dijinge itu, kami yo yang development hak ini khan bajuni, kisnong kibam jupoi surok, kilapoi surok, kisnong kibam dan jaka sumar. Kilapay kita sumar. Kisnong kibam diyoon kilayoon. Hato kamday bagi nong nikmat kijungi kila ay kami syakri na kabanta jompi. Barang kermendo. Bau emeli jungi bamata. Wana kapor kabalungkat kadu. Ulale sibun kajing mentoy na kabanta na. Balai ini peniang yang kandidat ngidon yang kadau kabobiang omdei tambang isukwa ban peniang yang kandidat henry ngidon yang nongrem kabobiang naki live review kini konstitusi ngidon hak armut ki MLA na kayo ngidon armut na kayo PDP kumbakalong menta haki live review kini konstitusi Dei kani ka kanhun api kabadon bun ti MLA.
Don kibaya keren. Kiong bamya snow age pandai UDP. Kiong kenjak jar kandidat ke UDP. Ngisu juga baga parti UDP dari kakeluhan RTA ru ngitrai jar. Ngim kuat bersupin kiwen haki sosial media. Haki YouTube. Baperi yang tak jimbun pahat ke duri. Hendak yang dia tu ini. Mahabara hak sau teli kini ki konsumsi ki MLA ki duri itrai sitong. Itrai jar. UMLA jom biru haki ni kisni ulet man kisnong man kisun ban lopi kinong kersan. Baginya kersan lang haki ni ke MP election. Don kibasdang ban syaber air no banong ni bay ingin takal air pra niabot pra no don kibong bagadai ke election MP niabot national party don kibong manijubot kongres niabot kongres no henry ngakwa banong ipi bagadai ke election kadang challenge nakabanta jong pi kamtang ya kinong kersan jong kayu ni. Lada pidang don ya kajung syania yau MLA jong. Pideban peli ya kata kajung syania hakan ke MP. Balik itu kiparlok kibamsyan na kersan hakan ke kersan kabalada. Lada pikwa ya kajung trelang ber MLA. MLA upli kajung ham. Nagabantaran yo ay hidang dar sa saus nam banyak turing nagabanta karoy kapar sa kanilatan nakadaw ngikot ngiyaweri tungi niya turing lang nagabanta kanilatan ano ka mga sukwa ka no baginday banjit yaw nong ikmat tang nagading siyongship ba nagading kwit-kwit kan mau ilayo ikinong ilam na kaligatan kibriyo kibalong jay-jay sa sisir na ko apel kan mau ilayo Dr. Perroy lai kung saan taligis nam usyak ni kalikonsundi umday ubriyo makluit-kulit umday ubriyo uba jay-jay barangam julaban kulit bayakan ni ka-ardiru day umday Dr. Perroy but Presiden juga BPP mementau Arden wilayah home ini. Henry Tan hadir kat no ulah syek telah ya kan. Henry nagal yang kejuni BPP hadir mentah. Idam pendek ya kan. Nama pengisnap dia kesuruh pada bagi kuat ya kejuni teli. Ikuai kejuni teli juga sang dulu. Ikuai kejuni klaim juga sang dulu. Henry susi pagi isi dan don kikenhun kibakwaan parian ya kejatan. Iyan kalau kanong rin kecil. Hoy don kibalaman keno bagian trelang bagi NPP. Don kibakeno habis sampel dak bagi trelang bagi kongres. Henry ni ong na ong yati. Baka UDP kadika kemi coba jatan. Kadika kemi Inom ailan bagi way kisah habang paiba ayat ng absolute majority gidon ni kajing kitli nagbantawan ayat ni susya yung paiba natakadaw kuki perlo kuki nong siyang kinong jiyat yung ni constituency what if instinct yung election MP namar ka election MP kalong kabatang buon niya uot niya nyum habang niya kendo in singe lakalong hakay kapatay hakay rap karyang haki babun kimanta henry idon niya kian kabagapalanan kahapan pas idon kian ibang ihapan keren hapalanan hakay juga day kamtam bagajat kanriyo pat perlok manam siyumi kapor namar mo kalili tungi yung hapan ibe siya tumusla Nasyuk pentu ya pi. Ipat pak nong kersan.
Kamtam jong ba balazir. Begitu gibam semakan syaro hangin koreksi namanya. Let's finish now with how we be. Treshito. Kentui di pajak. Kamtam lagi samla lagi jungi. Bagaimana bahasa elam makala. Kimdai bahasa elam makala. Nama ini di sila ada pikiran ba. Pikiran kami. Pimsiam dia kabenta pada kerendan di ikun samla lagi jungi. Kalau ay kabadum ka aku di samla. Gimpat ju yalam bakla di samla lagi jungi. Gimpat ju yalam bakla. Yang ikun samla lagi jungi. Hati dulu di isu. Bat hati akan tiru nginum yalam bakla yang sama. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya